Manika Kumari ne. Chili now ma'am sing MAKOK से लौथरगा हाय Manika same बिल्कुल सेम कहाँ पड़ी थी? Hi friends, welcome back to my channel. Ngasi thongjadarisi nga MAKOK achauba ani amaga piece khara amaga thongjabani. Thongba hawjarage thau khara sahalla matung sidaida morok piece amani testa amani hapiraga fajana okhaibirani. Tilau achauba ani chop tawraga fajana chop tawraga hapirani. Hapa matung sidaida fajana mix up tawrani, mix up fajana haitare okhairani. Haipet munsala paisai sidaida haribo piece macha amani hapirani. Hapira matung sidaida amuka okhairani. Haipet okhaira matung da ginger garlic paste chamas ama makhai hapirani. Hapa matung sidaida piece amuka fajana munhalani. Mulla matung sidaida masala hapirani. Masala hapa matamda ahanbada machu chamas ama garam masala chamas ama thumithai apambai matung inna murok chamas ani fish masala chamas angkhai ma hapirani fajana hapa matung sidaida mix up tawrani. Mix up tawraga fajana mulhalla naba amuka ising hairaga amuka lonbirani. Masala si chili naw mayam mulimati thongbada manam chendabani mahau su yam henbani. Nga chamthoga thamjakiba nga MAKOK achauba ani duga nga piece achauba ani duga hapirani. Fajana hapa matung sidaida masala si masa yohannabai damakta onbirani. Onbasida mayam care tawbiyu yam developna onbiyu yam ngani na adudai fry tawdabada thongbani aduna aikoigi toibagi chance yam wangbani aduna developna tawbiyu lon badu sui chili naw mayam sing low flame de lon biyu netram nga muk lo lam matung sidaida mamai kup thallam matung sidaida amuka masasi onbirani. Onbira matung sidaida mahi hap takiroi hoji mahi hapi kiroi mahi hap tabida dum lon kini si masai mahi ni thok jareiti. Masai mahi si loiraba matung da tonga namuk mahi hap kadabani. Masai mahi si yauraga mahi hap taladi chili naw mayam sing manam chen bani. Masi yam care tawbiyu chili naw mayam sing aingonda haijarakpani ain thongbadudi manam cheli haibagado masai mahi si yaribam khoi loihallam matungda oiragadi manam cheloi hojik ai mahi haptare masai mahi si loira matungda sumaina amuka low flame da aduga makha si khang si pairaga haipherai nipiyu ai nikpagi dudi uchadre haipherai nipiyu natragadi makha sida nappagi chance yam wangbani. Low flame da dum tawbiyu fry tawraga ordi napoi kaisu toi dabasu henbani. Mahi si munbadagi adum yazare chili naw mayam sing sonba yare mayam comment tawbiramu nga MAKOK kana kana pamge haibadu. Hi friends, welcome back to my channel. Ngasi aina chajagadori si nga achauba MAKOK ani ni aduga nga piece khara magasu yaujare. Khanghau Eromba ama yaujare. Duga extra gravy si marum de leijare ko extra gravy ne salad si leijare aduga cold drink kharamaga chanu pi ga yaw na chaja dore haujarage chili naw mayam sing nang ke haboge si sabo si mahi angang basi extra gravy si okay papa su khar hairage Eromba sidi habakanu Nibu cuma okay. I like lemon. Okay. Bismillah wala barakatillah. Eromba si yam hawe thoibanan Khanghau di habakanu okay ngadi kem charoi da banangi ai ngasi yang janinde ya to ya anite friends mayam da yo to friends to ya anite ngarang te imi okay ai ni school da breakfast to ringi de nomak pani changa si mathai out matha keno maru yaw to habo kaje katang ko okay Nung bagi dokter je laga thu urimi numdang da. Kana chale ba? Papa ne, mama ne,
tombane aina. Nene se yaar de. Nene se yaar de. Nene pomne. Nang maya log thok to ka prom. Kapte. Injection ka kare tawre ime. Zyada adso. Kapan baya dra. Talve I thok kaniye. Ado school la dike ke hare ke nang maya te putwa. Khangaba ai ge friends na hare I maya si karam kante imo. Na si hare ime. Adu tu ai nangaran doctor chet laga law thu urme ya nombagi. Hadiba. Okay. Ai ge friends ki mami ai hare ke. Manika ne. Kanishka ne. Ete Manika Kumari ne. Chili na ma'am se nga makok se log tharaga. Hi. Manika Kumari ne, Kanishka Yadav ne. Aja ka ne. Vaishnavi Rani ka ne. Sayal Khan ka. Okay. Ado nang nga makok ti chagadra. Janida. Chaning dia. Wow. Maru yaw da ba habok ra si. Thoiba onion di. Habok ka ne. Papa di Khanghau chilo na hap sa lagya. Ko? Ang chawa yaad hai. Wow. How? Ai hai ke. Ai ke ne. Transfer ka homework ka tu aje se. हिंदी देना मैम मेरा क्लास वर्क और होमवर्क हो गया हाय गटबा ओके and okay English देना मैम I had complete my class work and homework ओके Pati di kay para ba nang ateng na मैं मुझे एक क्वेश्चन हंगे है बसे मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ समझना है दबा ओके इंग्लिश स्टडी हंगे अदुगने नंग मैंगो पाम बाहर दिशने हिंदी दने तुमको आम पसंद है कि समझना है ने इंग्लिश दने डू यू लाइक मैंगो ओके Do you like fish? No. This one? Aduh gana papa. Manipur dane. I fish pami hashi. I nga. I know pami hashi. I know pami. Aduh ga Hindi dana hai do disi. मुझे आम पसंद है अदु गना इंग्लिश दना hai do yes I like to eat mango. Okay.
पापा बोलो। I like to eat लीची। मुझे लीची पसंद है। लीची अभी कहाँ है? थोड़ी देर में मिलने वाली है, थोड़ी देर पर। वो तो समर सीजन में मिलेगा ना। अभी रेनी सीजन है ना। रेनी सीजन के बाद विंटर सीजन होगा, है ना। विंटर सीजन के बाद समर सीजन। मेरी छोटी बहन के बुक में समर सीजन, विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन, रेनी सीजन, विंटर सब कुछ है। ओके। जब मैं पुणे पे क्लास LKG में पढ़ी थी ना, वैसे सेम टू सेम बुक है मेरी बहन के पास। अच्छा। सेम, बिल्कुल सेम। कहाँ पढ़ी थी? पुणे के LKG पे। पुणे में LKG में पढ़ी थी ना? हाँ, जब मैं छोटी थी तब मैं LKG में जाई थी। आप खर्च ऑर्डर, आप स्कूल पे, आप ऑफिस जाए तो स्कूल छुट्टी होने के बाद लेने नहीं आते, मम्मी लेने आता है। पर तुम ऑफिस छुट्टी नहीं तो लेने आती हूँ मैं स्कूल छुट्टी पर। अच्छा, तुम फिश नहीं खाओगे? हाँ, आज फिश नहीं। तो देखो डांट। एक दिन में दो डांट टूट गई। एक दिन में? हाँ। किसने तोड़ा? डॉक्टर ने। जब स्कूल से आके तुमने डांट पकड़ के खिलाया था ना, उसमें भी दर्द हो। तुमने एक कपड़े पकड़ के मेरी दांत पे डाला और ऐसे खींचने की कोशिश किया तो खींच रही। मैं रोई थी, दिन में भी रोई, शाम में भी रोई। उसके लिए रात पे डॉक्टर ने दांत निकाल दिया। अच्छा। उसमें भी रोई मैं। फिर कब ठीक हुआ? घर आने की बात। नहीं, किंडर जॉय देने पे ठीक हुआ था। ठीक है। किंडर जॉय में टॉयज है, वो बताऊं? डॉल्फिन है। डॉल्फिन जो है खेल के रहता था वो। अच्छा। और लबीबा का एक डॉल था, डॉल छोटा था यहाँ तक। ओके। और क्या खाओगे बताओ, जल्दी बताओ। अब मैं कुछ नहीं खाऊंगी। कुछ नहीं। पापा बोलो। अब मैं मणिपुर से बात करूंगी, थक गई मैं। बोलो, मणिपुरी में बात करो। ठीक है। पापा नाशिने छात होंगे से या Thekpagi ने साचिंग बदया yang वायना। से शायद तंग होंगे। पापा बोलो। ai haige nahannong mane ya nomi wa nom de banane ya da pai de ing da bai ne ngarang ne lunch tau de ngai da ne nomak pa de ne ya amma hauri me nom na ne matung de ya amma haurami me. Okay. Adu na thung na thude khau da bai ya si mama su papa su nom de check tau da bai. अदो नंग न तौबदी के दौबो लंच तौरिङैदने नोक तवैने. ओके. आगे फ्रेंड अनुखी लेबा अशीसिदा थांगनबगी अदुकी नना या अनिते ए नोंगमदा अदुगा लीसागिना या अहुमते ए माइ छुनोंग द तेब्रा ते अदुगी दिखांग या अनुखी गिदा ओहन या अनुखी मामाना फियम पुरागने या धापचें गली तबदा नो मुझे बहुत डर होता है मैंने हाय दिबा 100 तक डर होता है मैंने हाय गने हजर लगने लौथो इबा अदुगा अनुखीदु लौथो मतुंगदने खंगबा मामाय मखु लौथो गने चेन खरेदना मामा सु होबनी आयु नो इबा माय मामाना. ओके. अनुखी को युमदने हम चिकपदा याम थारा ngasi अनुखी मामा नंगा अइंगोंदे पेड ए पे तंबियेबा पेड टोय नन्ने नसिने ड्राइंग बुक ते एक पे दने मैम ने वेरी एक्सीलेंट पिरे इबा एक्सीलेंट. ओके. एक्सीलेंट मरम मोपदो
ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯝꯅ ꯃꯤ ꯃꯈꯩꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤꯕ ꯏꯉꯨ ꯂꯇꯤꯐꯥꯒꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯕ ꯅꯈꯣꯏꯗꯤ ꯄꯦꯡꯋꯤꯠꯇ ꯐꯖꯗꯕ ꯇꯥ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤꯕ ओके पापा आई डक एक पहाई के डक एक पहाई फिश एक पहाई पैरट एक पहाई ने पापा आई यार चनिंग ड्रेस या छुटे ई अदुगी यारबा ओके फरा फरा मैं पापा चैनल छुबु लाइक कमेंट शेयर और व्यू सब्सक्राइब तो दबे मी को सब्सक्राइब तो व्यू बाय